Good morning, good morning, good morning. Ya, wala whae mai whanunga lei fo i nei tai au. Ia vi ia lea li. O le anganga lawai o le akua o le anganga o le sao ma le wha maoni. O le ngei live. E waku lea lala o kau kala sao. Mo posta kwa ngafi ia yungi sa polu de kuruku. A lea la woso mai ai roa la Josephine lea. E le ingi wo, le ingi a inga, le ingi mea e whai lungo lea mi o komu. Ma le mea sao e kaunga wha sao. O le alofa ngā o karaka i runga komu. Yes. I am a full blood Samoa ngō whangau Samoa ke alofa i lo watinu o Samoa. O le mea mua lava. Samoa. O a u lava ngei mai le amakanga ngō whai ako e le kuluku o yungi. Yungi Sapoa. Iwe ngei New Zealand. Ma kua o ki whasasa o aia o ngei New Zealand. E le o whaonga a ngei New Zealand lo ia lea. Me mua lava. Mai ale amakanga. O le sifi o pepelo. Pe yonga kouloa inga. Mai ale amakanga le ke leo cases nga ave i ai. E whai fua wa sui lo ia kangaka. Wa sui lo ia kangaka. Ai sea o le sifi o pepelo. Le alala o whai aku. O le maikai leo Josephine kama lea kama kenge lea ko kasia a yungi Sapoa. O longa ko alua. Le ngaki pia ia le kama alua i kai wa whangoka. Awa o whai aku sa o a. O ko alua ngā Josephine. Ngā whale pui lea wheme o ave ngā case. Whai mai o lai whale pui. Whea lai whale pui ai lo ko alua. Whea lai whale pui ai kiunga. A pengo o whai aku ai fo i kai mir kau wanga mi se o so mai ai ia. O le ko alua ngā Josephine. Le ngā kipia. It's all about cocaine. Mea fo la leo ke whai aku ai. O le makua i pepelo i yungi Sapoa. O la ngā keiloa inga le leile mea fia me ngā whai. O le la cocaine. I le kaimi ngā ka umai ai le oki lea inga ua positive o yungi Sapoa. Sense mai a kangaka ia o aile i loa umai le akumu o la ua oki mamaliu sia. O yungi Sapoa luanga mua whai ifo anga posting mea ka o le mental. Le kangaka e mental. Wha mai e kaunga accept umai kangaka ia le kangaka e mental. Ai se a. Wai loa lei e yungi Sapoa. O lea la fasioki sia. Ai ku ua i mea lea. Ku ua i whapenga pule i runga ola. Le ai e le i pule sia i songa ola. Awa vai aku sa ua lewa nga whawhau e yungi Sapoa ma fia me. O le loia lea fia me. Lau vai aku sa o yungi Sapoa. Le iai kua i le kauwhainga o se mea. E kawa ai ia fia me. Le anga o le la kokengi ai kokengi ngā whai aku. Le ngā kai ai yungi Sapoa. A o anga friends uma. Le ngā post e whonga i numa le whai aku ai la ulai whak so ia kara pelo. So ia ko ke kara pelo. Mua post i whawhawhia waki ngā maka i numa Facebook. Ko i ki lau aku umai ngoa ko au ai mariwanga au friends. Ngai ko ke kengi. O e fo i la kolo ia. Ia le wo whai aku sa o a Josephine. A whai wa e sau le i kūnga. Le la wo whai aku sa. Wo whai aku sa o foi. E alango ule ka ua umanga mea sa o uma. O lo whai a oe. Lo whai a wo. Okay, a le wo whai aku sa o a. O le mea le nga oki ai sia. Le wo oki ai ngai sia. O le mea nga whawhau e yungi. O yungi Sapoa foi. O ia le nga ke whaia umanga ai kia uma e kawa ai ia fia me o le la kokengi ai kokengi. O wo whai aku sa o a. O le lo ia piko sini mea whai ngā le nga pisa solo ai maong kua ngange i whangua mkova ai en makanga o kokengi. Ai nga uma lava ngā. Le lau whai aku ai lau live. O mautu mua sa mua manila langi a toa. Teine matalasi. O mea uma ia vevesi mai ai ngei. O mea uma lava lai loa le lo ia pepelo lea. O le lo ia lea. O le lo ia kui la epamfia me. O ai anga e fo ia kuka ko kikira. Inga lo ia fo ia king fai popo.
Alu anga mea pepelo maua fo e ngaka. E o ia le mai mea umang whainka o mea umang whai e yungi pepelo. Nga wo whai ako ave loka. Ave malanga mai loka. They all involved in cocaine. Vai ele I loa mai o le ele I loa mai le mea wakupu yasia. Ai nga o yungi ya sa polu manga friends ngai. Ngai fai pisingisi mai nga oka post lunga fa mai me siri wa pule anga ia I longa ola o le ama le pepelo. Kala pepelo. Ngai fa o fai aksa ola. O le oki o sia, ele I fasi o le oki o Caroline, ele I oki a sia. Nga oki a fia me a o sia, nga fa a kongo fia me e ka kipir kingo ma ve ese susu me fa penga pe on koulo inga. Le ala wo fa yaksa a Josephine, ele aise me ko e fa la fia e mau. Okay? O uma fa aku teine matalasi. E ko ke o ese ma tell the truth, e wal fa ia fa penga ngai la wa fe oki solo kanga. Nga wo fai aksa wala a fai la wa e oso mai le isi kule ma e fai mai e mama le la wo fai ke o a vi fola I lunga se ka ftau le a fai ftau winga friends ke le kai ngo fia friends ise kangaka pepelo mas kangaka fasio kangaka nga wo fai aksa wa o lua mea pepelo o mama maluki nganga e fai e afo e la wa koi kangaka I lunga ma le ai o lua o ai fo o fia me ma kuila epa. Okay, la fa alafi uma kuila epa me uma lava me uma yungi nga fai ma lako ainga. O fai aksa wa me la le wa pisai. Tell the truth. Okay, a wal su e ako kupe yola ma so I fu le aku. Wa uma fo ingengi usila nga ko aia uma ngai ma ko kupe ave information pepelo. Ele se lo ia leilo ia le me nga ele fa nga ngi usila a ka me le fa nga ngi usila le ku kele ele kele o nga sol kula fongo ma le pepelo nga fa e va ku sa mo fa nga ele kan fa nga esa kila kele me le kila o le nga oi o me o ma le nga o mai ma lo ia le ngai fo ia involve con me nga ka wa misa I ma on ku nga nge ma la ko ai nga cocaine e nga le fa ya ko o live nga le wa vaku Josephine ka wo fa ku sa wa le ngi wo ko fainga ma le va nga vaku ku alalo o me ka kana le va fa ya ku nga me fa ya nga ka ia ai o le afia I fo le ku uma va fen ko wa ku fa pe nga sa mo ma los se pepelo o fa ya ku le o ke o sia la involve le lo ia le wo fa ya ku sa wa o le lo ia le asia o ia e kakaunga ka mua ia a fia pisia e kakaunga ka ia yumisa pol a fia ole ala val me kupu ia sia pe fia pisia fia ki o kulolu mamalu le aku ole lo ia la vai mua ka ia a ka ko va ai nge ia I clients uma makangaka uma ngo ia yumisa pol makua isafa uma kangaka ele ai mase mea yumisa pol we fai ia ole pepelo la le wo fai aku Samoa o le oki o sia e involve loka langa loia le loia lea o le makua pepelo how long o le ale uming whakarikali ai maa mai le kala I kuanga o kou post o yungi ang mua post mai lunga mai vai nga post mai lunga le vave au ai le malama le kai au ai post mai lunga e afo e whaka ua e kangaka le afo le mento mai vai e whaka ua e kako kau ke accepting le kangaka e mento ai next minute wa malama le kai au ai post I falanga wo lako ai malibanga le post I falanga wo fai mai ya fai falanga le post ale wo a yungi fai mai ya me sile awa e pule ha o ia ilo wola ai le ilo ai kangaka wo ki se sia sei ka ko vai ai ale o ke lo inga uma o ko wo uma ia yungi sa polu ma ifonge ma Josephine o ke lo inga uma o ko nga le ka post I fonga ilunga ai le ka ua mai nga pe mo post I fala ko va veao ma le ao a ko ai fa ko aku ui foi lunga le observa le akale le se fulu wo fa wo kisia a wa le van fai mai post ai yungi ma e ka ko fa o kala I me ngai vai a ko lo ia ele ala lai mai lau lo ia le
okay e se allo ia kangaka ia lalo makala e se le lo ia la fa sangsanga mai lunga la ele ai se me lilo i lumo sila fanga le akua ma vo fa ya lo ia le mamalu ma vo fa ya o le oki o sia e kakaunga nga loka le lo ia le o ia le nga ke lo inga uma me uma pe ya o fa ya o ko le amakanga o ngai ko nga me fa pe Wangi ko nga me fa pe loka ya sia loka ya o ka se le van fa kari e vai ai ale sa o ala o kala fa ko le makanga kala fa skeng o sia e ai se me asia nga fa nga ala nga kokoli mo sia fa ko nga fia me ale ala ka ma fa ya fa sio kisia ala le wo kisia ale nga fa ya ko la vel makanga fa kala fa skeng o sia le isanga me nga fa ia nga alu lunga fa ko nga fia me ala loka ya o le loka nga o sia yo ki mai ya ko wangi da le woki ai oki o a ula ngai fa ki nga ko lunga la nga ngo lo inga le me le fai fiu fa mai ke o fa fe le aka le oki o sia fiu ka post mai fai mai la ko fa so ia ka pelo o a fo le ngo fa ya ko ya nga wo wa ulang o fa que anga wo fa so ia cara pelo ele pule sia se o le anga fo se ulo sia ala fa pe nga sia o le va ko fo ma ile nga va ko fa ia fa pe fa se ma fa sia le ala wale se coupe con e fo ma ale wo fa sio ki sia na fa ko sa ele I fa sio ki ai sia ku lo ma malo le ko ele I fa sio ki ai sia se Caroline o fia me Paule mea koko ai mo sia le fa ke o ko le winga nga kala sia fia me le wa uma mea nga manga oi o le mea manga oi fia me ya sia e ka kipi ese susu ma mea uma pe on ko sila ele skala ma ngo fa yo kala nga inga fa sa lau I lunga ni o le nga winga nga fia sia nga fa ye fia me le fai ai sola it's all makes sense Kam failo la ia fa sioki sia. Langa lawa lein ma fa sia langa call case muli kalu ngei lawa fa fiki. Ma makang ma pe yang o fa yak ngo pese ko ele de yoki sia. O fa ko ko wale lein ma fa sia la tell truth. Ole ka kalo ma ko. Ole wale lein ma fa sia. Ale la sa fia pokola le Josephine ngo oelo. Nga o ele lo ia pipilo fa solo a ko lo mudi ba ngal me fai o ke fia la me ke wa ngo sa mo ya o aku nga ya o ngu kilo ulu a fa ya ko lo le ma fa fa ko lo kala pepelo malo kinga o fengi me ke lo ia ai fa sio ke ai ala kwa lo ko lu kipi le kama kai le va fango ai sea o la eli ki fa fo me ya ke oe ale I ko lu ile a I kai lo ko lu le fa ya oe I ko ai nga ko ken e vai lo ia umanga le fa ya ko la wa fiong al palmia o wala mai ngai kai au le ke le o ngai sa nginga wa fai mai ngai ya ke o ngola po ya ngola wa fai ya ko fa ko fesi o le fai ya ko post nga le lima upo po le fai ya ko la ulai fa makala uma ko me ngai fai ele ku ela lo la post ele ku ela lo mela makanga lo ku me sa uma la langai o le vanga va ku fa kwanga esa friends va ku ma faile a mi kongo le ko ula ma ko I safa le ko lu kala pelo mo kinga o fengi me ke lu mai fa mai ko ke fast o ko umanga ma wo yungi le ke lo inga uma wo nga e faila pisingi si papa ngai ko wo I fa lunga mo a post mai yungi ele va vea a lui foi manga friends ngai wo I fa lunga fa mai wa ko e pule a o lo wola ia fa longo I fo ka o I fo ngol fast mai va ai o la le wo ki a wo pule nga ia longo ola nga wo fa sa ko ki ka wa ko mai ngo uma o friends nga po so ia ko ke kala pelo
Ba wa ngai ngo fai aku lunga ko fai aku mala ulai. Ak so ia ko ke kala pelo. Kala pelo ai ko ken. Mo fa finge o mga ai ko ken ia ia kengi mala va enga lai kongole. Ole a fo fa masingonga malo ia o mga ai kongo fa masingonga. Ole la ko kengi o malea. O yungi sa pol ko ki ka wa ku ma o ko ngai kongo fa masingo. Ia la ko ia. Ale sau yungi sau fa valea le fast e mga ai ku ka ngaka ie le fast. Le ai, isa evil. She is a evil. Nei longo fa ya ku la vale makanga o yungi sa polo le makwa pelo. Mai lo e ke fa fenga e sau ke lo ia i clients ale fast. Ma e sau e fa ia o me valea ma o me pelo ia. O yungi sa polo e kengi le ia mafia me. O lako ai ko kenga. Ma bo fa aku sa o sia o lako uma o sia o Caroline e include ai mafia me ia ma yungi ia ma wo manga ia yungi ngai fai pisingisi mai pisingisi papa ingo sia ngai nga bo fa aku sa o kala ia ke oko ia nga bo fa aku kala o e malama me kai au le ai le breakfast de kenge matsalasi. Oi ai fai mai le mafau la le mea murielo le o e ale lo ia piko murielo le o la ngai la no makala. Kulo le pa ia male mamalo le kungu. O Josephina o le lo ia piko silinga pa umuku la le makala wa elo le muri. Ele ai ma se kama i fialu ai. Al pawa le lo kame kikile fanga le ngofo kipi. Pawa ngal kame kikile fanga no hope. Pawangal kami kikingonga mga iya. Au kanga ka umaingi usilam fele ma se fie fai ko lua yelo le muli. E fiwe apalai lunga langa lo iya langa le ma se fie fai ko lua. Ngal pangka ngale ngofu ai. Ole unga nga molmeole. Ole molmeole o kanga kai e pepelo fa ngale lo iya. Baba ai ole o lo kanga kama ai o mai iya. O feme wa ave ya ile le a fonge. Feme wa ave ile ke sa lo ko lua. Veme wa avele case o fenga e lokai o fenga e lokai lo kolua ia me nga le fa ya kwai ku ai pe ala va mau tsu bo sa mo ia le so fe al vi fo lai nunga fa sa post ya po la me nga fai me nga le fa ya kwai ele ai ma so ke ya oko pe ko ke fai mai ko ke lo ia pe a nga ko ke lo inga ko lo ia le kai ka ko kusa o fa kusa wa kala ya ke oe saulo lo fia ma fai mai o kala ya ma o ako walo fang fai ya kia o ako walo fa te fai mai nga albi fa kanga kai fai mai kala le al fai mai so o yo fa mai walo fa kia o nga lo fai ya o ako walo fang fai ole ai ngo kupe ole o ko walo fang fai mai ya no way o fa ko ya sei ai se me nga lo fai kia albi fa nunga fai mai pe ya fai mai po ai po le ale alo fakanga never ever na wo fai ako mau e kuanga ia nga vai le ala ve fale kongo o le olanga o mau sa van mai e fai tanga ia le kai nga ask seis na wo fai aksa al ko mai la le fa mai wo kinga inga mai mau alo fa mai kia ile ale ai posta ko ngalo kinga le ma fau pepelo le o ke lo inga uma ai fai mai o mai mau le lo fe ke wale la ungo foi ama ma ka wa kule aya ole la ka le chuf le wa kisia le vanga va ku fa kuanga even sa friends encourage ale a e fa ku mai ngol koko e wa ngela koko e pelo ele le yar ku ngol koko e ala e mo al kula le ngol koko e pelo na me ko wo ngei plan e fasio kingo sia mo me ocupe nga e va ko fia me ma ocupe nga ko kongi a ko ila e mo me ocupe okay ele se ola na se vai e que ele me o e se aple fasio kingo sia e ko yo fo fai mai me nga lo me ko vale ai o fai ngai au wala pepelo e fai fo post fai mai wo pule sia le ola o le ama
e whawewhenga pulesia le ola oka loke o le ale mewa kupu yasia e le ise e mawhainkango iai e mua vili le lo ia o le lo ia e whawewhenga ia o manga kangaka